Mwancho muligire ni gobono botuko bogokira rero umuriro obako gwateka seskuru ya St. Anne's Nyongoge ase nyumba yabo yoburaro nabo ni genseme tenechiseme ya serikali ya kaunti ya Kisii yekirana senseme yo ekirokirwe kiraboni gagitramanyekana bo ikiranu ni kireto gwateka kumuriro yo aso botuko bwariro butiko imeni gobagenrete elikumanya ekerenga kumuriro yo uno muri Keiton Demo Steven na agotomanya Igoro nigo yari maragoben tangania se skuru ya St. Anne's Nyongoge Girls mega yokorwa somo timokomoke o half term. Korengana no mwarimu monene we skuru Teresa Masare nigo murero yuwe chagete chitaekanke igo mega yaboro kigukoria ndagera yabo ya maragoba. Watoto wanalala kwa hiyo dormitory ni 160. Walilala kwa classrooms wakapata malasi kutoka kwa wale wengine ambao wako kwa affected na moto. Gwetera ogosiru n'abanyakenya ba Nyongoge ne kigali cyo kolime muliro korwe county nigo muliro limetigwa sekolende binte binge byaboro kigubya nyarete koya asekerengo gia sara getaranyara kumanyekana goikera bono. Ilikuwa jana jioni mkasa ulipotokea katika shule yetu ya St. Anne's Nyongoge. Vyombo vya wanafunzi viliharibika, lakini kwa sababu Mungu anatupenda wanafunzi wote, hakuna mmoja hata mmoja aliyeumia, wanafunzi wote wako sawa, na sisi kama wasikadau tumeamua watoto wakae kwa shule ili wasaidiwe wakiwa kwa shule. Kwa hivyo hataki wanafunzi waende nyumbani, tunataka wakae kwa shule wasaidiwe na wasikadau ili masomo iendelee. Asanteni. Ile vitu viharibika ni vitabu na vile vyombo vyote ambavyo vinatumika katika mabweni zao. Kwa sababu walikuwa wameenda kula sapa, so moto ilitokea kwa mabweni. So vitu vilivyoangamia vyote ni vya mabweni. Mattresses za wanafunzi, their boxes, properties, personal effects and books. But we have not established the cost. Usaidizi tunataka ni wako ku beddings na some of the personal effects as the board reorganizes ourselves. Asomo basokano yo baroki gombanyore tingo machinde chionsi wetere taro ya bwatani bechi semikorwe biombere chinsagi au chiakisi niga baroki gwa ubaratigale skuru emeroberi kegendete korabanyore bintu byabo byanyarite koyia wetere ogosirwa na baiboli eserikali n'abantu babwato kuganio kuya aiga na se skuru ya St. Anne's Nyongoge asobotuko bugokira rero inyomba yo buraro yabo rukiyanyara ko bagieko ya sekolende onitonyara ko bakagotige ruchingo bagosebonyara ko bakagosirio bugima bwaye ko rwa sense mo yaba orokigwa asobono chiskuchanyere ko bachigosa bucyare ko bachikwerenda kwene kibuna emero ye chiskuru bokiana nere nonyamega yabana kunyara ko bakoirana ko rwa somo timokomoke o half term ko reporter ya Ndizi TV ko rwa sense mo ya Nyongoge gotoka se ward ya Bumurenda Bonchari constituency area tariane Demo Steven.